سیاست بەرنمەیەکە لە بەشی کوردی دەنجی ئەمریکا لە واشنگتن و ڕاستە و خۆ بڵاو دەبێتەوە. ئەم بەرنمەیە لەلایەن دەخیلی شەمۆ بەڕێوە دەچێت و ئێوەش دەتوانن بەشداری تێدا بکەن. سلااف و ئەفدەمێوە خۆش گەلی گوهدار و بینەرین دەنگێ ئەمریکا بەری هەفتەیەکی پۆلیسی تورکیا بەسەر ماڵە کوڕی وەزیری نافخوا کوڕی وەزیرین دیژیە ئابووری و بانکا و دەولەت بڕێوەمە گرت بە تۆهمەتە هەندێک و گەندەلی و پارەخوارن و بەرتیل هاتنەکردن دە کارین واندا بەvê سەرداگرتنێدا و دەستپێکردنا ڤاکۆلینان شێلوبێلیەک لە تورکیا بوو بە تایبەتی ژی نەڕەحەتی ji بۆ ئاک پارتییا دەسەڵاتداریە سەرۆکوەزیر ڕەجەب تایب ئەردوغان وەزیری هەندور و کاربەدەستین دیەن تورکیا دەبێژن کە سوکارên wan yan karên wan gelek paqijin wan çi nerêkî nekirine. Ev şermezarî bûye naverokê şerrekî siyasî di nêvbera layên siyasiyên welatî de. Bi alîkî ve CHP û MHP partiyên dijberên AK Partî di hikûmetê de yan di welatî de rexnê li wî digirin û dibêjin divê ew karbidestên ku guman heye ev gendelî yan ev nerêkî yan ev bertîl di karê wan de hatiye kirin bêne derxistin. Bi alî xwe ve AKP jî bi zava Gülen û rêberê wê Fethullah Gülen xeta bar dikin bi xulqandin duristkirin û azirandina vê kêşeya di welatî de. Gelo çima ev şermezariya aborî dibe kêşeyek siyasî. Di bername em û siyaset ya vê hefteyê de mêvandariya hêjayan kameran ji kîkan parêzer û çalakvan û sekreterîberî Enstitûya Kurdî ya Parîsê li Parîsê digel me bi Skype û herwesa birêz Muhsin Qizilkaya nivîskar û rojnamevan li Istanbulê. Kak kameran kak Muhsin spas ji bo we. Spas xweş. Kak kameran çima ev dibe kêşeyek siyasî di nêvbera layenan de wekû me gotî AK Partî li rexekê CHP MHP li rexekê AK Partî Gülen xeta bar dike çima ev meselên aborî mesela gendelî û bertîl wan dibe kêşeyek siyasî. Ez benê li hemû welatên dunyayê wê çawa gendeliyet nêzîkî ew kesaneyî desthilat bin nêzîkî hukm bin pir tebîî ke ew mesele bi meselakê siyasî. Taybetmendiya Türkiye awayeke muxalefeta Türkiye çil firseta ku bi dest dikeve li dijî hikûmetê ew hikûmeta bixwe jî ke hikûmetek axlaq firoş e yek ji şiaratên Axa Erdogan ewa bû ke ew destpaqişin ji her kesî destpaqiştirin. Wa diyar ew dest ewanda paqiş nebû. Tiştekî normal ji muxalefet ji vê îstîfade bike. Belê. باشا کەکی مەحسن چاوە دبە یان تشتێک بەلکی di welatan nadibe ku polîsên welatî bi ser mala da bigrin taybet kurê wezîrê navxwe bê agahdariya wî yan jî ku bê agahdarin ew polîs çi hikûmet çi AK Partî çi karbidest çi wezîrê navxwe bixwe bi ser mala da bigrin taybet mala wezîrê hundur ev çawa bû. Evet yani tabii operasyona kiri ve şartı bu. Yani heyven çen heyva beri derbaz havini destek eden ma tabaxı. Hatta ve gavi takip kirne ev insanına. Bu ev kiri. Pani vekriye işte. Jibo ku avacı dizani yani roja ki kuna beyna cemaati hükümeti gava avaz dizani ku ev hedi berbine başı verice. Ev jî bo kirin avayekî şixura kirin alevekî şantaj büyü avayî û derxistin yani ji bo hûndê jî di nav xwe de gelek ew kiribûn yani veşartî ve bi veşartî heta vegavê hereket kiribûn û nû derket meydanê û sebû benê. Belê kek kameran yani yek pisyarê dike AK Partî niha dest bi vekolîna kiriya karbidestê mezin hatine girtin xelek ji karê wan hatine derxistin gelek şwana jî ser bi hikûmetê bixwane ser bi AK Partî bixwane lê her dîsa rexne lê tê girtin çima yani eger wê dest bi vekolîna kiribe û xelek bigire û xelek bin çav bin çima rexne li wê tê girtin. Axir rexne li AK Partiyê li ser ewa hat kirin ew kesanê ku hatine tohmetkirin çar kes ji wan
كر وزيران تهمتك مزن لسر وزيران بخوه هي جيش درخستين ده قانون ده حقانيتك خوهبو AKP ده بيجي او كسيكو آمرن والبردستي وزيرن مجبور بون إذنا آمره سر خوره إذنا وزارت بستندانا لجبركو وزير وكر خواه وكسد دوراوان يعني دستلات بخواه تكلبو ودياركو AKP ورده فيري جهة جدابونا حكمات به حكم قانوني حكم إداري وحكم عادلي عدالته هدي AKP بخوشي فيردي به لهر در دنیای اواوایی دکاتی خود میتران زمانی که پریزیدانت بو کروی بتشتی وری هات تهمت کرن هات گرتن لی مثلا نگاش حدا که خوی سیاسیش بر دولت قانونی بو AKP فیر بونا وانی دولت قانونی تشتکی تهزه گاوه که تهزه قانون سوندخون لیکن قانون بلا خود وان ده دیگه هج کسو خصمین وان و دیاره اوان جدولا کو بهلن قانون کاری خوب که گاوه شاش آویتن او امراناش کار درخستن هر چند کار درخستنا امرا دیسا دبیجم لگور قانون اداریا ترکیه تشتکی سبب جره بو لنه وقتاوی بو نه دمک تهمت فردا بله كيكي محسن ديارة AKP دي شيء كدايا تو شو هادي بيني شو كم راجع هاندرين سرك وزير راجع هاندرين وزير يعني سروك دولتي عبد الله جويل يعني هناك راجع هاندرين وصاددن توجدن سوزي قفتادن كو وان كسانه هيلن وان كساد أشكره بكن يعني ديارة AKP دي شيء ما زنديا بله يعني کاری AKP بگوی بحثان نه جوک کای کامران جی بحث کری چار زاروکن کرن وزیر التناب مسئله بخدانه وزیر جی حتی بگوی استفای خونه دانه یعنی جی کار دبر نازنه بگوی سرکاری خونه شی خونه اما یعنی جی وی پیوتر ل بدر الشركه مزن هي يعني او شرجي شر اقتداري هي بگوی جماعت التناب دولت دب او که به آلیکاریا اردوغانی و آلیکاریا حکومت اردوغانی هاتبون مرحله که و گاوی جبون کنترل و درکتیه یعنی ایروجی شهورمند اردوغانی نویسیه دبیجه همپری ارتش همه یعنی همپری اردیا ترکیه جی اوک چیکرن شانتاجک چیکرن او همو آوتن حبسه و گاوی واتش دبیجن یعنی جبون دیجی مسئله مزنه یعنی پروبلم که مزنه کی و گاوی یعنی عالیه دزه و برتیله و فلان و بیبان او پروبلما بچوکه یعنی جبو ترکیه دا تشتی وسط دبن يعني دسبك كما هاتي على كل حتى فيجا تشتي وسط شيء دبن اما يعني عالية سياسي يعني او تشتم كسياسي جبه مسألة ده كمان او بخمس زنن يعني جبوك مثلا كرديج فيجريدايا كرداج فيجريدايا ومثلا رجالات نادي فيجريدايا مثلا هفديتنا بارزاني فيجريدايا بله امي بحثي هل وست كرد بكن كاچ ما كرد افنكريا كيش اخوا وجماعه دخدور را قرتيالي نها بامنري ما لاسطنبولي كاك صالح توران بمره ما دخواست ام بزانن كاني تشتي نو هيا افيك اددوا عيني بسيارة ما دسبيكي كريكا كي صالح چاوا بوليس بسر مالين بكاربدستين قدنگ دا دقرا و اف چي دبا بله روزا خوش بس لاوا میوانن برنامه دکم الفريده بله حفده مهي روزا سيشن به حتى بودي خصوصا كجندليه وبرتج خوي وكي كوفان شي قال ديك خصوصا كمازن كوفادزي انباجي بي هيا دفلات داريا حكومة تركيا هذا هاتكرن دبرت رجوات كي ترجوها إنها شنوتنا خافتن هالبجارتن برجوات كي اللي نها هالبجارتن هذا بنفكرنا بيجن بيجاوي نقاش كنا كرن نوتشي نوتنا بلافكرن جروجا أول كو أبو فراسيون دست تجريه هلا كمديا تركيا تم دليل انه وامبيجن درباره كتنكو خاطنا برو فراسيون زارنا وزير جديد خاطنا قلت له بنشاركرن ده دليل انه بارستنكو وهجم يعني مجال شكو بمان ان دمديا يدخل جيل ابن خان تمكنكو امبيجن او بخوش رد لكن قال لك جوان فان تبقوا هنا جوان راس جبل هاري داوي شو وقت تزانين بزاف جماعة بزاف غلام ودفتريا أخبارية وقت خايش كشانة كي ديار بو يعني ديار بو دافياني خدا بشكره كرن فيديو إنكو فتلا غلام جي أمريكا راد خاندن بين دان وشاندن دور ده وقت عالية خد ديار كر وأمبيجن رسمي تون حتى أمبيجن مرov دكارة بيجكو هن قوتني دايري أخلاقي جي خاطر ترنكو
بي كنا بداين غير وهاسر وزير أردوغان جل بحر رشد ميتينجين خودك والور كتب ناف جرج جر بله كيكي صالح آخری فصل بعد بتأوي برسلوان دان يعني دور ده راجع شيء جيش حري بلند بله كيكي صالح داين كل خاطر كرن جهلا وزير نافوي بكون إيرو ديجن إيرو مراسم كخلطين تكون عن طريقك هذا وزير نافوي معمر بلر هند أخيان دام سر لا يجي كنا في أوبراسيون دجي قرتن يعني خاطو قرتن شاكرين ترى لما هاتو نديتنا 50 مليون كود سب مليون دولار بله او دي بيجا او بري فروتنا خاني وخاني خفروتيا دي بيجا خاني خفروتيا بريويا خانيويا كيكي صالح احمد دخواز بزانن مثلا ايراني وخورتك ايراني جحيلك ايراني 28 صالي هاتي قرتن دفي مساله دا راس بحث ايراني تكرن يعني دفي ام برتيلو ومساله بارا ودزين وتشوا صادا لي حتى چندي بحث حكومتها ايراني تكرن دستي حكومتها ايراني دفي دا يعني هن آگاهی وسطین پاروکش برکو او کتک و بحث ویتکرن کارتا دکی هر مدنی ایرانیه با هک زنجانی جرد بیش ناوی دمدیاتی کردی تو بلاغ کردن کو هن اداره سه کو آگاه شرکتی کرنه به کارسازن ترکیه رو بود وی داید هاتنه گرتن کو دو اپراسیون ده بس ویتکرن لید وردن بیش مجرد هات ماکدت که بخوره کو اف پرین چون هاتنه و نابنکاری آن جی بویری هاتیه کردن کو حق بانک دوی دوزه در جیکی گرینگ دیگر کو مدیری گشتیش کو هاتیه کردن لید ورده هن چه وساتین وقت حق ما مخافت پارید هم بیشتر روزی حسابه که نون سر توییتر وکر کو را دهند کو يعني كارن كوان كريه كاركي ندر آسایه كاركي روايه كوان كريه ودبرده يعني وان ادعاء قبول ناكو دخوازن بانك ما قبل تومته ومزنبونا ما ام بيجن مزنبونا كوان هيش ميده داك جيري سپاس كي صالح سپاس كي كامران كوميسيون ايكاتيا اوروبي ايرو غفاكرنا الاردوغان دي بيجا دي ما يخني نخا كاري دادغا هاد في مساله دا أنا حياة وأتزعم أردوغان جي نرازي للسيرفي مسألة عن فان تايبتي جي كتيا أوروبي ما يخا يعني جي قفايا لأردوغان بكا كو ما يخا نخا سيستمي دادوريه بس يالم أف مثلا نهام برتيلو بارا خوارنو دزيه كو نهالو تركيا دبا وبابا كي شيء قانوني بريكا دادغها بيشارة سركرن وتوان بار ديار بن يعني بابا مسلك سياسي بمينة مسلك سياسي بما هر وقت مسألة سياسي بمينه لمسألة توان باركرنا وحياة دما كو ميديا سنساسيون خو بفروشن هلاي خو بفروشن بشتويك هلبت قانون كاري خويا دوام بك اخر دبنجه هيدا تشتكيه دزيكيه جندليكيه لي راستجي جرى اول او كساني بروكرور واجوار خو ودادغا وبوليس برتر بميديا ريش كرن كو دسريتا تحقيقات عنده لسر مثلا اوروبا واردوغان بهم واي اوروبا دمك اردوغان ناراضيه و جيك دستيتياوي وقت بديكتاتوريته كيكو هموتش دستي ويدا اوروبا اشارتها ضد اردوغان بيوندي اردوغان و اوروبا يكتي اوروبا حد صار داوين براستي خرابون لهر حال تبي هاويجي اردوغان دي مينه بارتنر اوروباي هري كريديبل هري كو مرا کار پر راب رونه لترکیه هری وکری اردوغان جورتی راب کل پیاسه دمینه CHP دمینه پارتیه که کبنه پارتیه که عسکریه پارتیه که نجات پرسته تو اساس قیمت و اخلاقی CHP و پرنسیب اروپا نزدیک بتونن مهپ هر کذا لبر اوروپا بدنگ نامینه کریتیک اوروپا کریتیک که دعاییه نه کریتیک که پرنسیبیه بله كيكي محسن ام راقهاندن اردوغان دبينن بتايبت او بزافا قولن وكما قلتي يعني دفتع بجوانا وانا خطبار دكا دي بجوانا كريا سروه تركيا عبد الله قول ايرو دروجنا ماندا قوتيا كو جردكار يعني جنگ يعني وكو عرب بيجني عصابه دنا حكمتي دهنا دفين بينا اشكال كرن جبلي بيجي جاريه كيا اردوغان اشکری وان کسان بتایبج اگر ناویوان جی نبیجه دی بیجه افکارین تیروریستیان افکارین تیروریستن ده حکومتی ده حتی چندی
ئەو خەلکین و وانا دیکن ئەگەر بزاوا گولەن بە ئەگەر ڕێخستین دبن کو دیبێژنی دەولەتا کورد و تورکیادا هەتا چەندی نەها گەفەیە دیکەنە سەر ئاک پارتی يعني فيغافي حتى فيغافي دولتك كورد بحث دولتك كورد كرن يعني دقوتن بعسكر عاتبو بكاتبو اردوغاني دولتك كورد بهندك هندك دعوه قال لك وان قلت نابت محبسي وهندك واجي دعوه بردوام دكه اما اليه كيدن غابا بو اف تثبيتاجي عبد الله öcalan كرغو بله يعني دولتك كورد هي اما اليه دن بشتي او دولتك كورد هندك مروبه هاتين گرتن هندك سروكه و هاتين گرتن دولتك ببارالل بدس بكري يعني دولتك نو ناف دولتك دا شي بويا او جي يعني ويدا ميدا حتى ذاك بتشوني سر دولتك كورد او بخو هدي بون دولتك جهه يعني او نكتبون مجلسي او نكتبون البجارتني اما ببي علي جي دخستن اردوغان را دغوتن كوام اختياري بهبره دستلاداری به هر پار بکن. اولی حتی وگاوی او قبول نکرد یعنی او مثلا در خانه در کت ورته و یعنی مهم عالیدن دیا یا همیا اوتر ابو که هفدیتن اردوغانی به عبدالله öcalan را چکری و پیوندی خو به کردستان عراق را خوشکری ابن خوشاوند چون یعنی اپراسیون گور فکر من جوی در دست بکریه او فكر اردوغان يجيبوا كوبي شروجي يجيبوا نيزك بونا كرد عراقي حل كرنا بروبلم كردي نافا تركيا بهبره او كن تركب باش ام بحثي هلوستي كردان بكن بالي سباس كي مثلا ما دخلت ام بيجن جهدارين وبينارين دنجي امريكا كو اف برنامج امو سياسه تبلا فكرن مجاره برنامج كيشا وقريزه ناف تركيا دا يا بري حفتي كده سبيكري لسر قرتنا چند کسان کرین وزیران و کاربدستان سبارت گندلی و پارخوارنی لی دیار حیا نها کرد بدنگ بونه و خود دور راگرتنه نها دیگل ما پیامنر دنگی امریکا لآمده خجان فارقین خجان روش باش و مدخواست بزانن کانی هطانها چما کرد هلوستکی نابی جنیان چما خود دور راگرتنه بله روجاج بخير براستجي منذ تام هلا كا هالبجارتنا دا وهر وها كوبيفاجيا شارسيري دوام تكر اف اوبراسيون كودا سبيكر بذنبه هناكي وكي كرد دوی وارده هنکی دور کتبن و دخوازن چه هنکی دور بسکنن که تماشا بکن جبر که کرد دفکرن به هرمی بتایبتی دفکرن اویا شر نافخو جماعت گلن یعنی او بزاوا گلن و حکومت آکف بخویه یعنی دو وقتی که اوشاد کن نخوزن که پرسکری که یعنی چه او پواجه که دست فکریه دناف دست تیوان ده هرج برده یکی پیشید خوزن هنکی خوش دور و بگرن نكبن نوا في مسألة و برسكريكا كرديان جي أو هولدان كجبوي برسكريكا كرد أنا كده شارع سر باتي دست فكرن ببقى قربان في علوزيا كأنا كدركتيه يروج شو درباره في كده هالسلوكة بدأ في بلتان كشان شيء داخليني كده ديار كر يرو وكان أمزتا بدأ في أديار بكري هات إشكال كرن برشتي ويجي برسن روجنا موانا عم برسف دا ويجي قلت كو يعني شاد به كي كتبنا في جندريه ولی حکومت یعنی عالی جمعیت فخمینه دوید چارچوبه دولت حقوق ده لگوری قانون و قاعده یا او کسی که وی سوژه قباحت کرنه ورن اشکره کرن وان وزیرین که سرکارن بریاوی استفاده کنده ام دبینم که وزیر کار نفخود سر کروی ناوی مسئله ده تیگرتن او جی امنیت مدیریه و مداخله اپراسیونال که یعنی گوت پیشی دوی او گومانا که لهمبري عدالة التركية تشبيه 1% تشي زلال بكن و أكبر تشي الجوري بشكل حركة بكن كردنا كده خوزم تماشى بكن وكردنا خوزم راسجي بواجه كده سبيكرية سيرفي صدمة دربيك مزم خلوما أسفار ما چندكي جو بسكلنا خوزم برزيده مداخلة بمسألة كده خوزم كسين كو جندلية كنا يجي أوبراسيون كي ذكرية شاكرية أجر تشتكي ندرس دريدا تشيبو بن أكيد كربا أو جزاي تشبه لا أو جيبوا كشينن. البلد سدم أنا كده ساكن بلدنا يعني. خرجان قال كي سباس جبوتو جوان أجهداريا را كيكي كاميران
بزاف گولن دیاره دیگل آک پارتی بری نها کو دو ترکیه دا گلک جاری حتی راده کی خلق دی بیجا یان کرد دی بیجن وک هفن یان جی دیجی کردانا بلکی دگوترین اردوغان را بری دمه کی بل چند روزا کا دیار بکو آک پارتی یان اردوغان گلک هفکاری بوان را کریه بگولن را کریه و بزاواوی را نها اف کیش درست دبا دیاره دجاتی هفدکن او دجاتی جی نه نهایا دیاره کفنه دیاره اردوغان هست پی دکه کو او بزاف گشه کریه بتایبت جی اگر انتو بری خواه بدی راگهاندرین کو ام دی بهیسن ترتی تلفزیون دولتی کو خلق تیدا بونا حوال نوان بونا جا دوباره يعني يك بسيار ديك چما نها اف ديك درتقا فهولي راستا غريداناوي هيا بمثالين اردوغانو فكرنا بهمبر كردا ودانستاندين باوجلان را او اسپرنا باورم لبرچما عبد الله گلم بخوا بنگهاوي جنورجيتيت نورجي هربت زانن تقريبا طريقتك كردي بود اصلي خدا جو سعيد نورسيتي هر چند دناف دمدا جبر کو زمان کردی قد خو بر ترکیه جد شو بنگه خو کردیه لی جماعتك بزاف كان سياسيه وك حركتك سياسي درنا كتير بجارتنا او ستركتوري خوي سياسي جبو حكم كرني پیدا نبونه لی پیوندی عبد الله گلان اگر کردستان باشور به چند یونیورسیته مکتبی یعنی اگر کردستان ترکیه بخوابه پیوندی ناف کردا ده هنه لی پیوندی نه پیوندی که سیاسیه او پیشگیریه وی یا سیاسی حتی نها بخوازن خوازن نه به کرداره بو لی به AKP بو ایرو چما اف پفکتن و دیاره اوان دریا مکتبین خوره و دریا کسی خوی دیپلومه کسی خوی بسرکتی هندك ستركتور دولت راست گرانیا خو خستنی وک مکانیزم پولیس وک مکانیزم عدالت وک مکانیزم یونیورسیته مزن واخو یاد که اردوغان و جماعت دو خوازن و قوت اوان هنه کی کم بکن و بو خوازن مثلا کنترل سیاسیه گلن و برادرین خو دو خوازن که اردوغان د سیاست دا د حکم دا هندکی وان پاش بچاو نکه و اواناج بسروان دو چون گرتنان مکتبین وان دورد تشتك تقيا ليه از ندوي قناعتي دمك تنها اما مثلا جندليتي بجريدان بزافا جولانو باردوغان اگر بزافا جولان ايرو شر اردوغان بكو بخواز حكومه اردوغان بكبه جوير بخور خطره جبر ستاره بزافا جوان بخور لتركيا ايرو نه لشکره نه جهپیه نه هزین سیاسیین دنن جماعت AKP بخونه جعال کردان و پارتنر کردان وک حکومت وک سیاست ده تاریخ ترکیه ده حتی ایرو جارا اول AKP بویه AKP گفتگو کردار دست پیکرن AKP قانون گوارتن AKP پیواجوه آشوتی دست پیکر ده ویریه دا بزاوه گلن حیان ها بیدنگ بو و نه دجبو نه لگلی جی نه کار اشکرل دجوی بیش بر بنگه هکوی کردی پر خورد هیه پیوندی گلن به کردستان باشور گلکی باشن گلکی یک جکبن وزیر من میوان کربون یونیورسیته وان لو برهنه مکتب وان لو برهنه از باور ناکم که شر وان سر پرسا کردی و سر اشکیه ده بله كاكي محسن الاسطنبولي يعني لانكري جماركا فرمان بوليسي يعني افسرين مازنين بوليسان بريفبرين بوليسان دركتنا يعني جكاري وان هاتنا درخستن بوليسان بيواندي بوي بارتيلو غندليه ده بويا ياند مثلا قرتنا زاروين وزيران ده یا دویمین بو یعنی بو گرتنا زاروکا بو یعنی گرتنی زیادتر چما خبر نداینه رتبه مزن اثر خو یعنی چما مدیر گشتی خبری بتنیه مدیر استانبول امنیت خبری بتنیه مدیر گشتی امنیت خبری بتنیه وزیر هندرین خبری بتنیه و سرک وزیر خبری بتنیه جبو او یعنی جبو بیتشتی او کردن یعنی اما طبیعی بدر سوالی که مهم یعنی که کامران گویی راست از سر فکرم اما علیک تشتکدن هی اگر مثلا من بین اردوغان و گولن اگر پروبلما درسخانه دست بینه کرده با گلو اپراسیون اوچی بانه از وی باری بو که اپراسیون چی ندب يعني تدي بيجي مثلا قلتنا وان خندنجهي ان حركه يعني بزاف قولان يعني او دي بيجني بالتركيا نسا تشد بيجنا خنا بزاف يعني
درسخانه دگوتن او درسخانه وان این کو ویگا مکتبین گولن اگر حکومت نگوت و امی و درسخانه بگرن ویگا اف اپراسیون جی چه نبو یک به یا دوی حرکت گولن طبی روحک کردایتی تدتونه یعنی کرد نافدهنن اما بخوا اون یعنی لسر بله از بعد کم که کامران دیجا بنگه کردی ها بلکه اگر نروح کردی اتزانم کو اگر سعید نورسی ته اما اول سعید نورسی فكرة سعيد النورسي جزء كردياتي راكربوا يعني دقت ندقوتن سعيد كردي جد بيجن سعيد النورسي يعني جيبوها لا مهمة كو سعيد النورسي بعد تخو كرد با وجي كل سنة هات با عالمك كرد با أو خو عالية سعيد النورسي جي بالصالة بشارتبو يعني دو حمو رسالين سعيد النورسي ده بحث كرداز جد فيها حمو جدار خصمون وبشارتبون يعني بله هدي بيشتي هناك جروبين كردر كده قوتن سعيد النورسي كردي كرده جبوهن دي جي عالیه يعني رخيد لقوات اليد ميزادكي اوبراسيون كجكي این کو 2009 نهدا دست بکربو اوی اوا عینی او مدري عموميه ويغا بكو دست او عدالت دست وادا بو و پلیس دست وادا بو اوپراسيون چيكو حکومت اردوغان جي گوتو کو دنبه اوپراسيون د خبري ما دست كده سپاس كي محسن كاكي كاميرا 9 دقيقه معايا ما دخواست ام بزان پشتیوان رودانه پشتیوان سرهاتیا گلن و به بزاف سیاسی و بک و به بزاف سیاسی ترکیه دا بونمونه حل بجاتنين بين نزيكن بكرتي نباور جماعات گلنج دست بك هبونا خودج سالانه هفته و چهار ده پشگریا دمرل کرن وقتا خود عدالت پارتیسی پشگریا ارباکان کرن پارتیا سلامت پشتیویا AKP کرن ابد رو حیوان ده سیاست کرن تو نه پشگریا سیاست گرانیا خود عینی ناف سیاست ده هي از نباور جماعات گلن وك هذا سياسي دركه بياسي خود باوريام تو تاثير اوان ده البجارتنا نبه جماعه AKP ده البجارتنا بيدا ودي شبسر كان بريز كامران جيكي كان باريس روچالاكوان سكرتيري بيري انستيا كردي لباريسي بسكايب ديگل مابو وهربسا محسن قزلكا نويسكا روجنامافان لاسطنبولي غدرنجا في چنديمتين دمهيا برنامه امو سياست يا في هفتيه حتى جارك دي يفيا خوشي شورا دكين ئەم و سیاست بەرنامەیەک بوو لە بەشی کوردی دەنجی ئەمریکا لە واشنگتن پێشکەش کرا.